laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam ustaazen wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray modi vraiment min weltanike on jarama on do anama yo Allah subhanahu wa ta'ala on weltano yoba on ko ɓuuri moƴƴude waɗana on ɗum ɗo ka mandake mon ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata. Amin ya rabbi. Yo Allah waɗu men minen kadi nanoɓe ƴetta ko ɓuuri kon e moƴƴude. Amina ya rabbi. Amin ya rabbi. Yo Allah jawde. Amina. Joni mi anda tawi hara ɗon mari tan seeɗa fi ɗuma honno question tawi hara woɓɓe no woodi ga faalaɓe landade. Naam ɓe wawi landade yalla Allah tawara ko anduɗen inchallah yeru ko anduɗen ko jaaboɗe. Nam musidɓe julɓe tedduɓe haray kala faalaɗo landade question haray himo wawi waɗude étoile 61 ko ɗum woni star 61 haray lando usasiɓe men ɓe jabano en ɓe wo ko Allah subahanahu wa taala on newinani ɓe inchallah. Haray ɗo e woɓɓe waɗa ɗo usaji haray woɓɓe no landi ɗo wo ka suumaye har hiɓe salligade ko ɓe sortinoto wo ɓe ndiyan ɗam feƴƴuno ka kine donc ɓe inni noon joni so tawi hara ɓe andi ndiyan ɗam feƴƴuno ka kine si ɓe yoɓita e ngal ɗo ñalla kono ɓe taƴano no wo si ɓe yoɓita e ñallal ngal ka ko honno ɓe duwa girdude. Ɗon karamokoɓe ɓen ka mazhabu imam Malik no wi oti yoɓata hay fusgal ñallal ɗo si tawi to yeru konko feƴƴi ɗon fuutimo feƴƴi ɗon ɓay ko faljere haray naateware haray hay hunde waɗɗaki mo yoɓugol yeeso to ɓe dallinori honɗum nelaɗo sallah sallam maaki mofte an ɗen no yaafana ko ɓe falji e ko ɓe yejjiti e ko ɓe forsaɓe waɗi ɗum woni hadis on no ardi noon o fi an ummati alkhata'u wan nisyan mastukrihu alay mofte an ɗen no yaafanama ko ɓe falji e ko ɓe yejjiti e ko ɓe forsaɓe waɗi donc haray ɗum ɗon ko tawa ɗum e faljere ko ɓe falji ɓe waɗi haray moftenelaɗo on no yaafanaɓe dallinori o hadis ɗo ɓe wi wonde haray waɗɗaki ɗum to yoɓogol hay hunde mo falji ñaami ma ɗum mo yejjiti ma ɗum kala no ardi tawa hara oti tawaki o ñaami ñalorba suuma e ma o yari haray noon ko Allah ñamminimo ko Allah yarnimo waɗɗaki mo yoɓoygol ɗum noon kono noon wiɓɓe wonde karamokoɓe goo no wi wonde haray yo yoɓoyngal ñallal ɗon e hoore haysi o ñamali o yari haray ɓen ɗon kadi no dallinori honɗum wonde e nelaɗo sallah sallam maki ballighul mabmadata illa wa anta sa'id nelaɗo sallah sallam maki timmin wuyɓagol ngol ko wuyɓagol sorkino ko ya sorkino moƴƴa wuyɓoɗa kadi moƴƴa ha si wona hara ka horuɗo amma noon si tawi hiɗa hoori fayda ko ya nunno tundiyan ɗan ka kine ka wuyɓagol kadi ko yeɗan hewti ɗum ka hoore ñiiƴe yeesoje ɗen ɗo tutta na yanaɓuɗan ha ka daƴƴere ɗengal sakko goɗɗum iloya feƴƴa to mbay haray dande no yoori donc haray ɓeni joni noon si oti ronki wadde ɗum ɗo haray yo yoɓo e ñallal ngal haray ɗen ɗon kadi ɓe dallinori ɗum ɗon kono haray ka masabu imam Malik haray wono nden sugunden faljere ɗon haray waɗɗaki mo yoɓotugol ngal ñallal ɗon wallahu taala ala wa alam. Naam ɓe kadi makete ɓe ko Ali Diallo assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lawol kisal e yimɓe lawol kisal. On jarama na laato e ɗon e jam. Yettude Allah buyi alhamdulillah buyi hajjente na wala toon ɗo jam. Alhamdulillah ko alfaali o machallah. Exactly komin alfaali wajjani franchement ko weltanagol on weltano lawol kisal moƴƴa ko hande min tuyo mi essaye o application mi anda so taw hara wano guine ga kadi so taw on tino wawi mo usude donc mi essaye ɗo tum mi udditi ɗo tum joni mi hawrodiri e ɗo franchement c'est très important ɗo weltana moƴƴa karmo ko ɓen kadi no weltana fota ko joni mi hawrodiri e mum mi famali aray kon ɗum wona yewtegol ko joni mi hewti ka suudu kono min yo mi essaye tum mi anda si mi waway natude fii mi holli kadi wonɓe ɓe guine ga ɓe mi andi joni c'est possible ɓe wawi natude mi explique anayi ɓe bon haray franchement ko hollitugol on haray lawol kisal no heɗora bange ɗen fof e nder aduna fof nafooreji ɗin kadi no sakitade e nder aduna fof donc haray franchement ko weltagol moƴƴa weltano karmo koɓen weltanoɓe fota ko tawata seeɗa ala e mum par ce que ko programme ji ɗin no battinde moƴƴa surtout ko tawi kon kadi hara programme ji ɗi weeɓitoyte ka réseaux sociaux ji wano ka YouTube no andirɗe noon programme lawol kisal on haray ko hollugol on Allah on no waɗande barke mum yo Allah ɓeydu wadde barke e mum yo Allah ɓeydu newinande kala ko sattani e mum ko tawata sattende no e mum yo Allah ittu sattende ɓeyda newende c'est très important ko min Ali Diallo donc jogitani ɗo en dars men go kalawol kisal franchement ɗo weltana moƴƴa
ko andugol tum menen ɓe lagine ɓe nga kadi si meɗen wawi natude kono mi tawi ya exactly c'est possible jaka meɗen wawi natude c'est très important o weltanama moƴƴa noon kadi o weltanama on jarama barka moɗon boy aray joni walli ko yimɓe ɓen toon ko honno ɓe téléchargirta tawi ɓe famali ɓay haray lagine buy haray no metti fi famugol ngol télécharge gol ngol moƴƴa woɓɓe kadi no naata ko alhamdulillah ya effectivement ko ɗo no weeli fiya min quand même sattana Allah no weeli fi moƴƴa men hollay kadi besoin ɓe fof mum sattala ko ha ɗum hari woti wawa essayde anda si taw no woni possible kono alhamdulillah joni Dieu merci on jarama o weltanama kadi moƴƴa ɗo c'est possible ok awa jarama alfaali barka boy yo Allah subahana wa taala waɗa joddita janna weltanama nam aray nam aray ustade en ɓeɗo kadi ko ustasi ɓe amen goo wonɓe men fiinude ka darsu ka laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe aray ko guine woni koɓe hikkorani wakkili noon kono kaka Facebook uji to kamɓe aray ko hannde woni koɓe adi natude ka radio ɗo ɗe donc aray hiɓe wakkili noon fi laawol kisal to moƴƴa noon kamɓe kadi jinduruji ɗi mbuy aray ɓe tawa e muɗum alhamdulillah en yetti Allah en weltanike ɓe moƴƴa en torki Allah yo Allah on waɗanɓe jodde aljanna andi ɗum ɗo ko Allah on ƴetti aadi wonde o feññina e diina makko ka nokkeli ɗin fof haray no woodi ɓe o wurti dattotoɓe daɓoto ka jemma e ñalorma fiino ka diina feeñirano ka yaara yeeso haray ɗum ɗum kan jema on ɗo seediti haray ɗe weltanoɓe Allah waɗanɓe jodde aljanna aray kamɓe kadi ɓe weltanama e aray lan anditina ɗo kadi haray ɓeɗo kadi ko exemple labaɗo e fi sagata ɓen sabu no haray ko sagata miñirawo amen kadi e kaka lawol kisal ko yiidi hare min andali komin siɓɓe sa kono e min udduno duɗal ka amen mi invité mo yehi jaka hari komin siɓɓe e donc e bureau an en ton kono hari komin siɓɓe donc mo walliti fota haray lan andintina kadi o ɗo ko jiiɗo qur'ana ni ko payi komo jombal taw kono komo Allah subhanahu wa taala jaɓi gite mum ila ko woni boobo kono Allah subhanahu wa taala newnanimo o hunjike qur'ana e haray o waɗi ɗum Dubai haray mo walliti kadi yimɓe ɓe moƴƴa kona seeɗa e fi Allah subhanahu wa taala on jaɓi gite makko ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo holloymo aljanna on e kala kadi ɗum ɗo sabuna ko nema molanade ni nal ko nema fi ko gite ɗen jaɓa kon kono ka ndaari a tawa ko nema fi hon ɗum woni ndaari hoore mum no mari gite ko duuɓi jelu mari hara anda taw jusu jelu o si wawi hunjade taw goɗɗo mo tawata yiyaade on ɗon o funjoto emo faami dina makko kay mo wakkili fi dina kan e ɗiɗo application ji fof mo wawi waɗude goɗɗo hollatamo mo wawi wadde live fiji ɗin fof haray vraiment aussi no weltorimo fota ko wona seeɗa hara lan toranimo du'a kadi e torani kala julɓe wawɓe kadi wa makko e du'a kadi tawa gati inchallah en torki Allah yo Allah subhanahu wa taala on jonnituɓe cellal maɓɓe ngal jonnitaɓe hoore maɓɓe ka adna ɗo holloyaɓe kadi aljanna on yawmal qiyama on andi tere bani adama ɗen fof kala teral ngal Allah jaɓitanimo ɓuyta e haqqille ɗen seeɗa beru ngal ɗon siwona gite ɗe so tawi Allah subhanahu wa taala on jaɓitani neɗɗo gite makko ɗen ɓeyda e haqqille ɗen ndaare tun neɗɗo so tawi ko noppi ɗin jaɓita hakkille ɗen ɗuyto seeɗa kala teral jaɓitangal e neɗɗo Allah hakkille ɗen ɗuytoto seeɗa sabu ngal ɗon amma noon si ko gite ɗen Allah jaɓiti Allah ɓeyda e haqqille ɗen ɓeyda yaajinde ɓernde nden kala mo Allah jaɓiti gite muɗum Allah uddita e ɓernde nden yaajina tawa hara ko gite ɗen yiyayno kon fof Allah no wawi hollirdemo ka ɓernde makko en torki Allah subahana wa taala yo Allah subahana wa taala on artiranɓe cellal maɓɓe ngal ilakka adna ɗo ɓe waɗa ɓe subhanahu wa taala yo Allah waɗuɓe hara ɓe yiyay yiyande no julɓe ɓen fof woni yiyirde noon ka hoore leydi ɗo yawmal qiyama yeru ko heeɓi ɓe ɗo kadi so tawi kay hoddiraka yo Allah subahana wa taala on holloyɓe aljanna on yawmal qiyama yo Allah subahana wa taala on holloyɓe mo kanko Allah subahanahu wa taala ɓay haray ɗen seydtaniɓe ɓe muññi e hoore ɗum ɗo yo Allah subahana wa taala on taw hara koko Allah holloytaɓe kon ɓuuri ɓe moƴƴande e ɗi koni ɗo kon allahumma amin aray joni on jarama boyi yo Allah subahana wa taala hokko on baraji ɗin yo Allah subahana wa taala on ɓeydu ɓantude fi o radio yo Allah subahana wa taala on ɓeydu newnande en ha ñande goo tawa hara ko chaine télévision woni ko marɗen ɗo wallahi minen wonɓe Bruxelles ɗo meɗen seeditani sukaɓe hiɓe wakkili bimɓe e kikiɗe jemma e ñalorma hiɓe filmude bayanaji hiɓe filmude conférence je tummodire kala ko wona e nokkeli ɗin fof haray meɗen weltaniɓe meɗen du'aniɓe yo Allah anditanɓe yo Allah waɗanɓe jodde aljanna aray on jarama wi kamɓe kadi jarama
jazakumullahu khair. Naam, mo wawi kontinde o hoora jeegoje ɗen fanni juldandu ma yaali ɗo nini o tino wawi wakkilade o hoora jeegoje ɗen hay si tawi woɓɓe kadi no lando ɗon so tawi joni oti no ñawlino e nder suumaye on haray joni noon mo faala kadi hoorde jeego juldandu ko honɗum e muɗum o attorta yo attor sittu sawwala on ka yo attor ma yoɓugol ko ñawli kon haray ka waajibi ko yoɓugol ñamande woni waajibi e hoore makko na horugol sittu sawwala no wirno ɗen noon naane amma noon fi ɓay yoɓugol ñamande nden haray himo mari tan imo mari sagara juutuɗo lebbi 10 e go'o ɗo haa ko arata e sabboru suuma e haray fiita o faɗu baraji jeego juldan ɗon himo wawi fuɗɗorde horugol jeego juldan ɗon so gayni ɗum ɗon o yoɓoya ko ñawli kon sabu nena Aisha radiallahu anha ɓe maaki menen meɗen ñawlotono suumaye min yoɓitayno suumaye ɗon ha sabboru suumaye ko arata hara meɗen yoɓude ɗafaala lewru kala yoɓa balɗe ɗiɗi ma balɗe tati so tawi ñamanden ɗuuɗani fi hoora jeego juldandu on fi wota ɗen ɗon laawoma so tawi noon ɗa andi kadi fayda hay ñamanden ko kara woni hettorde haray yoɓu ñamanden wallina fi jeego juldandu so tawi a tañƴinaki a townoyayi ɓuuri yoɓugol ñamanden tu kono haray kala ko woti atture muɗum haray na ko bonni haray ko ɗum ɗo wonde e sawaba. Assalamu aleykum wallahu alam. Naam make seede Madou. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Ino nande la? Ɗo ɓen nande na laaton? Ɗum alhamdulillah tana wala ton. Janto alhamdulillah ustadi no jeɗɗon ɗon. Awa min haray question an on ko fi aliyatima. Joni si tawi goɗɗo wawata ƴettude paykun aliyatima hun o adda kun takko makko o neya kun si tawi on tigi heɓali feere ɗum ɗon joni noon haray on tigi no wawi par exemple udditangol kun paykun ɗon compte ko baben paykun kun waɗanayno paykun kun kon par exemple o marana paykun kun ha paykun kun janda o jonna kun ha ku wawana hoore makkun o jonnoya kun compte makkun si tawi ɗum ɗon haray no wayi was tawi hara on tigi occupike on aliyatimajo ɗon ka haray vraiment occupagol aliyatimajo on ko metum ka woni paykun ɗon ɓanna kun takko makko haray ko on question ɗon mi landi quoi si tawi on faami. Naam faamike mi faami question on haray ɗo ɓeɗo ko landi ko fi wallitagol noon e wallitagol aliyatima tawi hara o tino wawi tawi neɗɗo on a wawata addude aliyatimaji on takko ma ne'amo so tawi no sella nde waɗantamo mbuuɗi ka compte makko wona ko compte épargne pay koy fi ha ñande o janɗi o helli fa o ƴettana ɗi hoore makko tawi ɗon kadi haray a wallitiki aliyatima. Naam haray ɗon kadi a wallitiki aliyatima on andi noone no aliyatima wallirte noon no ɗuuɗi no woodi woɓɓe hara ko ɓe aliyatima kono hara ɓe mari jawdi hara baaɓe maɓɓe no accani ɓe jawdi buy ɓen ɗon haray noone no wallirta ɓe noon ko ya walluɓe dankanade ɓe jawdi maɓɓe ndin ha ñande ɓe janɗi ƴettaɓi jonnaɓe no Allah daali no waɓta hulliyatama hatta ida balahum nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa ashidu alayhim. Allah daali jogitane aliyatimaɓe jawle maɓɓe ɗen ha ñande ɓe janɗi ɓe hewti jombugol ma jombede si ƴetto son haynike moƴƴere maɓɓe a tawi oɗo ko neɗɗo fewɗo fokkiti wonoyde na bandi made lenkan a tawi ko payi kum feewu kun a haynike peewal e makko si ƴetta jawdi makko ndin jonnitamo waɗa kadi seede nde hiɗa jonnitamo awa haray ko min ne ayno kaari ma ko min joganino jawdi kaari ndi ma ko min baaɓe makko halfinno ha joni o fewndike ɗo haray hino teddungal mum mi jonnitimo laaɓi poyi e hino waɗa seede ko hoolare woodi wo hakkunde mum waɗu seede par ce que ko ɗum Allah daali o yeyi aya on e suratu nisa'i ka premier page on ka suratu nisa'i ko ɗon tawaton donc amma noon noone e dankitagol mo hara wona jawdi ko baaɓe makko ma ko mawɓe makko ɓen accirimo kon ndi o roni ndin hara wona ndin ɗo wonɗamo dankanade no sellande ƴettataka jiifa maɗa wallitoɗamo kala e ballal siko yoɓalngol mo jangga école siko sodalngol mo coñci siko jonnugol mo ko sooda ko ñaama wono payi kunni siko finançangol mo kala piiji ko faala wono vacance e ko nandata e wono ɗum fuu muɗum haray a tambitiki a wallitiki alyatima si tawi na wallitagol alyatima ngol na beetuya ƴettumo addama ka suuduma ne'amo ɗon hirtanamo soƴƴinamo ɗum ɗon noon no moƴƴi ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude saabu nan elaɗo no maaki salah sallama ana wa kaafi ul yatimi ka haatayn elaɗo salah sallam ɓe maaki e yawmal qiyama kamɓe e newɗo alyatima no fota wano ɗi kolli maɗo ɗiɗi ne ñande nelaɗo maako no ɗum ɓe ɓantuno kolli maɓɓe ɗin honndu sappurdu ndun e honndu tumboru ndu ɓeyni no ɗiɗo ɗiɗi ɓurdi ni yeru ko ndu honndu tumboru ɗo
ɓuri hondu sappordu ndu juutude kon ko yeru ɗum ɗon pette haray nelaaɗo on ɓuroytama place yawmal qiyama ka alijanna donc hakke ko tawi ne'ugol alyatima no wonde baraji moolanaɗi noon kala galle ko alyatimaji wona ne'ede haray toujours malaikaɓe no du'anade yimɓe ɗen galle ɗon e moƴƴere donc haray amma noon tawi a wawali addudemo kama a ne'amo a wawi wallitademo kala ka o wontiri tawaɗa seediti moƴƴere ko wonɗa waɗandemo kono no hewtoydemo ko kanko woni nafude haysina hay e leydi wotiri won ɗon haray ɗamari baraji ɗin o e si ɗum ɗon fof newaki a waɗanimo compte épargne maranimo mbuuɗi seeɗa seeɗa ha ñande o janɗi o helli fa o wawi ƴettude o gérana hoore makko a ƴetti a jonnimo haray fayin ha joni ko alyatima wallitiɗa noon e balle ɗen no ɗuuɗi koko wawɗa o wonɗa e wadde haray annuye moƴƴo yonay Allah subahana taala kan hewtina e timmina aray fof muɗum ko moƴƴere wonandemo aray wallahu alam ɗum ɗon ko noon woni assalamu aleykum mi faami on jarama boy haray ɗo faminike moƴƴa on jarama albarka naam haray ko goto lukkitaliñi ɗo mi udditan on ɗo haray milan andintina toujours haray ko sage Abdoulwahab Diaguité woni en waɗande direct ka Facebook histoire annabaɓe ɓen ɓe annabaɓe nogay jowoɓe ɓen haray koye talataje ɗen fof ɓe woni waɗude direct ka Facebook à partir de 19h l'heure Paris on à partir de ɗon haray mo yeehi connectique ka Facebook haray o wawa yi'ude ɗon haray ɗon no woni intéressant moƴƴa haray ɗomin invite fof yahugol ka Facebook ji ndaara ko woni feƴƴude kon toon e ka YouTube e ka laawol kisal du'iɓen e ka sonnaɓen fof haray ɗon weltanami udditana ɓeɗo haray ɗum ɓeɗa yalti kono woɓɓe artiɗo nam assalamu aleykum ɓe maketeɓe Diallo Kadija assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi hajji on jarangoy en dañi hafiya alhamdulillah e toujours maka fi lawol Facebook ko mi wonti ko ɗum humpande kono wata heɗode ɗum no ka Facebook kadi ɓayandi ko wawal wawde natugol e ɗum ɗon o ok ɗo mari Facebook eɗo mari noon so windi laawol kisal o yiyay ɗon waɗon ɗon on no zemo on like on ɗon tun aray en wonay ami mbeɗa lay fo kamera lay ɗum waɗa rawn num like ko waɗa emo on zemo on awa joni mi ndaara e talla jaɓi ɗon anndi ko noon laawol kisal o windori noon mi an anndi ɗum no windirten noon voilà ko LAA ɓay buri waɗa e a gooto hara ɓe ron ka yi'ude ko aaji ɗiɗi L on ko aaji ɗiɗi woni yeeso ɗon awa e kadi nam tamay ka landa gootal e kadi fii goɗɗo gono nanndi ɗo wano ene wonɓere fugaɓe hara goɗɗo ko gollo kontemum commune hara na surro fureji fof goɗɗo maaya ara ko catholique ijo tani hen ko sulma ko golle ɓe innamo ɗo yawo o jaso o yawa o wallitoɓe yawa surya kontimum andi wara ɓay ko noon gollata jasugol hara gaburu on wano ɗin ɗon piiji woncitugol toon nde ñande ɓay ko golle ma ndena ko sulma golle est ce que ɗum noon so tawi enen juuɗɓen no moƴƴane ma ko honno namo sage mi anda ko faami na mi faami bi mana si tawi participe gol tawdede e fi programme no neɗɗo mo wona julɗo wattinirte sino sella e si sellata ɗum ɗole landal ngal ka ila e haray ɗon on kala neɗɗo julɗo haray no sellanama tawedede e fi wattingol mo kono kala neɗɗo tawɗo wona julɗo an e makko ko marɗo moƴƴodirgol ko fanni himo wuuri ñande kala woni o laatike fure haray sellantama han neɗɗo julɗo on du'anagol mo sellantama ɗowtugol fure haray ɗo yoɓe artoyde ɗo no gasa haray ko waynodiral ngal wonɗen comme mi andintina on haray ko mi Fatmata Ñeppi Diallo wonani hannde ko liñiɗo haray Oustaz Abdallah hiɓe jam e goɗɗum waɗaɓe ko woni tun e tawi ɓe yahude nokkugol donc nde ɓe hewtoyat toon haray e jemmi seeɗa haray ko ɗum ɗon waɗi ɓe wawali participe de hannde haray ko min e Mouhamadou Aliou Bari e Alpha Oumar woni ka ligne ɗo ɗe haray min andintina on toujours e ka Facebook no mi inniri noon haray ɓeɗo eɓe waɗande en ɗon live e direct hara ko talataje ɗen fof fi histoire annabaɓe noga e jowo jantaɓen ka Qur'ana e 19h l'heure Paris on haray Oustaz Abdallah Birsel kadi no waɗana en toon kadi
yewtereji sondo kala sondo Facebook ɗuma live ji buy docteur Mamadou Redou darsi ɗingine ko nande ɗum ni haray Amérique ni taho kono hay hande kadi ɓe waɗano direct on ko ɓe woni tom haray ɗon invitant fof e ka YouTube kadi haray on fof ɗon invitant kadi jentoyagol sabna bayane feƴƴayɗi ɗin ɗon fof haray hiɗi ka YouTube tawa kadi e bayanaji goo kadi haray ɗin ɗon kadi hinoka YouTube haray e ka faalaɓe nattude ɗen kadi ka laawol kisal fi du'iɓe hisuɓe haray ɓen ɗon kadi no wawi contactude Oustaz Abdallah Oustaz Abdallah France kono joni ɓe yaari Allemagne ɓen ɗon kadi haray ɓe waway on naadude ka laawol kisal fi du'iɓe hisuɓe mi adda numéro maɓɓe on ɗo inchallah haray numéro maɓɓe on ko 00 49 17 29 95 81 07 ko 0049 172 995 8107 haray ko numéro Safi Abdallah on non ma ɗum haray numéro an on kadi fala ɗo natude ka sonnaɓe hisuɓe kadi ko 0044 79 83 28 17 16 ko ɗum woni 0044 79 83 28 1716 haray ko faalaɓe natude ɓen toon ma sino mari formation ma ɗum on windanay men ka email laawol kisal ka Facebook laawol kisal haray fo muɗum e numéro sagataɓe ɓen kadi haray hino toon haray ɓen ɗon kadi waway on humputude inchallahu e kala ko faala ɗon humpitade e muɗum e haray ɓay Oustaz en ko fen on ni hari donc haray ɓe artali ko kara hamɓe natire sikki haray en hattay ɗo hande inchallahu waten yiltotoyɓe kadara karamɓe woni natirde haray on weltanama on fof moɗon on du'anama e batte sivugol men ka laawol kisal haray en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude yo Allah subhanahu wa ta'ala hawtodiren fof hisina en hisna ɓengure men nden hisna dina men kan e hawtodira en fof ka jannatul firdawsil a'la haray min weltanike on fota ko wona seeɗa haray ɗo men habbi on toujours kadi e juma arowo inchallahu naam inchallah naam Oustaz naam ari jaka kupino miɗo manno to mi andare mi gayniɓe jabade si kupi hari ɗon jabade hari gasale ok donc haray ka raɓɓiɗi ɗon haray mi anda ko hawntoɓe hattinande kono mi fillito sakkitorum ɗum haray joni ka raɓɓiɗi ɗon haray sellanta neɗɗo julɗo haray tawtugol fi wattinede neɗɗo keefeero haray wallidiral ko wallidirta e makko fof ko fannaman ni himo wuuri kono si yehi ha wonkinkin sortiki haray sellantamo hande kay tawdede nayo du'anomo nayo tawe lootugol fure on nayo tawe waɗugol ka sangue hay fus nayo asoye gaburo nayo yahu ka berɗe hay hunde sellantamo hande kadi tawdede muɗum haray ko no sellanamo noon du'anagol mo fewndo ka o wuuri ɗon toro Allah yo Allah fewnumo adamo e dinal islam no sellanamo kadi si woni hewti ka o maaya argol ɗon eto fi longingol mo kalimatu shahada fi yo maayo hara ko julɗo e ara yen addi dalilji mum kono tawina nder mi anda so ɓe nani ɗum ɗon kono haray si woni ha o maayi haray sellantamo waɗangol mo hay hunde hande kadi haray ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri e sellude kom anda sahiri faamike ɗo nam haray hiɗe nder ga on faami faami on faami ke noɗon jarama leyɗon ko ɓuuri moƴƴude amina ya rabbi nam Oustaz haray ko goto lutti ɗo joni mi ƴetten on ɗon haray min accita on joni haray min nane min inni ɓay karan won ɗon natirde haray min accuto on tun non kono joni ɓay goto no heddi ɗo awa gasi ƴetten ɓen ɗon tun joni nam Fatima assalamu aleykum Fatima bo assalamu aleykum aleykum salam on hiireja nala toon alhamdulillah assalamu aleykum Oustaz waleykum salam wa rahmatullahi nala toon a yettude Allah haray on jarama fota batte yewterde yo Allah hokku baraji ɗin yo Allah taw jaɓani golleji ɗin fof
haray noon komi faalamatitade ɗo ɓe landilan kono tawino mankanin mi andugol seeɗa wano ko leyɗe ga ɓayta hay ko oɗo muslim pro woni e fayde gidude yimɓe ɓen ka noddinangoje ka juulugol harayno mo waɗay wano o sunano ratibije ɗen si tawi haray ko tuma ɗum ɗon noddini wosi sellanamo waɗɗugol ɗen ɗo sunnaje e si tayontino wawi wadde sunnaje ɗen ado noddinede ɓayta haray wonde haray waɓuton ɓattike si ɓe noddina si tawino sella kawntigi ɗen ɗon habbo ha noddine e so tawi haray ko hon noon ti waɗirta ɓay waɗa ko meɗen noddinte woɓɓe si ruƴƴa après noon si ɓe noddintira kadi si juule joni noon ɓay gaka ka téléphone ji haray ko honɗum e mum ɓuuri sellude men da si faminiki haray ɗo on e noddinandu wondu ndun ka muslim pro ko ndun ɗo yaade calendrier ji ɓurɗi ɗurde jogaɗi ɗin Europe ɗo wona Belgique ɗo haray ko ndun ɗon noddinandu yaadi calendrier ji ɓurɗi ɗuɗude ɗin ɗi julɓe ɓe jogii ɗin Europe ɗo ɗe joni noon haray fii ka ruƴƴugol rakatal fajiri haray oti ko yo habbo ha ndun noddinandu ɗon noddine no ndu gayna noddinirede ka muslim pro haray oti no sellanamo immago ruƴƴa rakatal fajiri hande kadi o habbito ɗon 10 minutes o juula subaha o haray ko ɗum ɗon woni ko ɓuri e moƴƴude kon sabuna moƴƴimɓe ɓen ɗi calendrier ji ɗo ko yimɓe jannguɓe gandal ko wiyete kon ilmul falak gandal fi weeyo ngon andugol kon ɗum woni ka weeyo koye saayi hombo nangen fuɗata koye saayi hombo nge mutata koye saayi hombo fana hewata e lansara futoro geeƴe e soyri ndin e fajiri ka feerata haray ɗum ko janngamɓe ɗum gandal mbuutingal ɓe tippi ɓe waawi moƴƴinde ɗum ɗo wonaa ko wubbama tum waɗama ko hotta ko ɗum waɗi so tawi ɓe moƴƴiray ɗo calendrier ɓe yeetoma leer mo futuro heewoyta e mois de décembre jooɗoɗaa ɗo habboɗaa haa nde ñannde heewta tawa leer mo ɓe wi on ko ɗon futuro heewa e on leer ɗo net ko ɗum waɗi so tawi ko ɓe anndi fi mum ɓe woni e yewtude sinaa ɗum hottagol ɗo ena ɓaawa lebbi jeegoo futuro koye leer kaarijo e minti kaarijo heewata haa ɗum welaa hottaade hawra tawa hitaande nden fof ñannde o ñannde a hawre donc haray ko ɗum waɗi si on ɗon himo yaakitora ka hoolora télésengo ka waɓutuuji e ndeer Europe ɗo ɗe haray on ɗon kala ka on ɗon noddi kala ko juulete haray habbe on ɗon noddina si on ɗon noddini haray waɓutu on heewi jooni noon wano Europe ɗo waɓutuuji ɗin fof hakkunde noddinandun e darnandun ko minti sappo woni ko accete si wonaa ka futuro ko minti 5 sabu raɓɓuɗugol waɓutu futuro on kono amma waɓutuuji hedditiɗɗin fof ko minti sappo accete hakkunde noddinandun e darnandun donc ɗon si noddiniɗo wawi ruƴƴude rakatal fajiri habbo ɗon 10 minutes on si timmi après juulon subaha o aray ko noon woniri awa gasi on jarama albarka e Allah kubaraji ɗin waɗa joddi aljanna assalamu aleykum hajji en salmini on ɗon landike siɗon mi joni awa on jarama minen kadi mi salmitike ɗon jarama ɗon miro pay koykoyɗo inchallah ɓe nana e salamu nam oustaz hara joni lan nelaɗo nelal goto mi yettina ngal ɗon yaafo ɗon noon takkitoran ngal ɗon ɗo aywa ko sonnajo go woni ko landi yomi landanomo ɗo wo ka suuma e wono complication seeɗa wo honno farila makko on wo ari seeɗa ni cintunni kono ko kiikide arde hari o huntike o yii seeɗani woni ɗon ha ka takko suba o ndaari o tawi ala artude o yehi o looti o juuli o hoori nden ñande kadi woni ha ka futuro kadi cintunni kadi aroy tawi ɗon kadi o huntike o woni ɗon kadi ha ka subaha ɗon kadi o tawi kadi hunde araali o looti kadi o juuli après woni ɗon mo horude o jokkindira balɗe tati ko timmata ɗon nayi haray noon farillaw noon ari ɗon ko wowno arde kon wo joni ɗen balɗe ɗiɗi o horuno ɗon ko onno gerdata so tawi hara ɗen ɗon par ce que aɗa yiƴannan ala arde no kuppi kono futuro heeway seeɗani ara acca ɗon wo joni ɗon on ɗon haray ko kanko fahin yiltitante landal ngal haray ko honno woni ko yiltitante ko so tawi hara himo o wawno sendindirde ɗum ɗon so tawi hara ko sifa ko wowi arde ko mbayɗen hannde haray couleur ji jiyanɗan no serti so tawi hara ko sifa ko wowi arde kon e saa'i ka wowi arde ɗon woni ko ɗan ari haray ko e fiilorto ɗum ɗon kontete sabuna
fiilagol happaka wi'ugol be ƴiƴanɗan ɗuuɗa maɗan fanda ko landete ko tawi ko saa'i ka woowi arde ɗon hari si lewru ndun timmiti si ari landete e o e tawina ɗum ɗon haray landete awa ko ɗum e couleur ƴiƴanɗan sa hara no nande ƴiƴan ɗan anda ɗan ka o e ko couleur façon ngo so tawi ko couleur façon ngo ari haray wona fiilordu haray ɗum ɗon ko kontete ko e nawnare tum haray ɗum ɗon haɗatamo juulugol e horugol amma noon si tawi ko fewndo saayi ka woyi arde ɗon fuɗɗi arde kono warri noon e nder balɗe tati si aroy noon tigi tigi on ma ɗum o ko sifa kañum couleur ko wowi arde kon ari haray ɗum ɗon ko kontete koye fiilordu hay so tawi ɗuuɗaali par ce que so tawina fiilordu haray ala ardata ni tum haray ko ɗum ɗo watta so yiitetanaɓe ngal landal ɗon so ɓe jaabitoroyi wano noon haray ko wiyetenɓe haray awa ɗum ɗon ko kontete koye fiilaye on o e sayle kadi ɓe jaabori o façon ɗa wi'ugol wonde haray no serti e ko ɓe wowi yi'ude kon ma hari sayi on hewtali ɗum ɗon koko aditi haray ɗum ɗon ko konteten ko rukdatum mina cheytan haray ko toɓɓere tun immorde cheytan haray ɗum ɗon bonnali korka maɓɓe e julde maɓɓe wallahu alam on ko ɓuuri moƴƴude joni haray yomin accitto on ɗo ɓay haray jemmi seeɗa awa gasi on jarama boy yo Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓan en dewe ɗen Allah tawara ɗe dewe ko ɗe rewde Allah no jaɓede allahumma amin en weltanike jamalawo Allah weltanike équipe on fou en toriki Allah yo Allah ɓeydo en hisinde yo Allah waɗu en hisuɓe yo Allah waɗu en jokkuɓe lawol hisugol ha hewto en kaali janna haray meɗen weltani on hajja meɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan on jaafon e teddungal ngal haray jama on fou no weltani on Belgique fo no weltani on no jogani on inde moƴƴere wallahi jama on no weltani on ga moƴƴa noon haray kono wanaga wonɗon on anda haray menen ko menen wonɓe ɓe gaɗen andi ha on to jama on weltani on koydidiri on e jogani on teddungal ɓeɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ɓeydu yo Allah jaɓan en dewe ɗen fof ni onna en ko heddi kon o wurna en gurdan juutuɗan waɗaɗan barki e yaafo en so ƴettita en allahumma amin amina ya rabbi saji yo Allah weltana en e fof meɗen hawtidira en fof ko aljanna haray onon kadi on weltana batte wallitagol julɓe ɓen sakutugol ka ɗo diina haray yo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuuri e moƴƴude wurna ɓiɓɓe ɓe waɗa barke maɓɓe waɗa ɓe darantoɓe ɓuuri onon kadi ko dari ɗon ɗo e ɓiɓɓe men ɓen fof Allah dande en bone ko woni kon e ɗeɗo ndeyɗe fewna ɓiɓɓe men ɓen fof amin ya rabbi haray min weltike vraiment fota ɗo min hiwro sonnajo e paykoy koyɓe fof maɓɓe ɗon haray min awa inchallah ɓenenaɓe fof on jarama boyi jasakumullahu hayr assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh saɗa barka boy na musidɓe julɓe tedduɓe haray no andirɗon noon e ko ɗo wonɗen hattude hannde kadi haray on weltanama on du'anama fota ko wona seeɗa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo hawto weltano en foppo meɗen yo Allah hisin en o hisinana en o hisina ɓiɓɓe men o hisina mudiɓɓe men ɓen e mawɓe men ɓen amina ya rabbi en torike komo kanko rabbul ibadi on yo hisin hawdanda en lette makko ɗen o hisina en hawnade en